Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku video lay. This is the Week of Entertainment lapho eselinika khona indaba ezimnandi ukuthi lihlale likwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. Endabeni kaSenzo Meyiwa kulokunengi osokwenzakala. Indaba ke kaSenzo Meyiwa ngani isifocus kakhulu ke kuGininda ngoba yena wazifaka enkingeni. Kuthiwa uGininda ubethreathena uwarrant officer Mishek Makhubo. Uthi ke yena ufuna achiyane le docket number 2 udocket 375. uMakhubo wahlangana le docket leli walivusa ke uGininda yena usezama konke angakukwanisa ukuthi echiyane le docket leli njalo atshele aconvince icourt ukuthi docket leli alilandaba. Usifiso Meyiwa ke nguye okwaziyo about ama-threats lawa anikezwa uMakhubo. Uthi yena wakhuluma lo General Sithole, wakhuluma la kanye lo secretary kaBhekicele, wathi uMakhubo uyathreathenwa. Babemtshela ke ukuthi bazakhuluma lo Makhubo njalo lo Gininda ndawonye ukuthi bebone ukuthi bangayihambisa njani indaba leyo. Uthi yena esetshela uMakhubo ukuthi batheni usecretary kaBhekicele la kanye lo General Sithole. Uthi uMakhubo wabe sithi kakwazi ngalokho akukhulumayo abakhulumanga labo bonke lo Gininda. Lokhu kujengisela ukuthi bamqambela amanga uSifiso Meyiwa bambambisa idwala elingekhona. uGininda ecourt yena wathi udocket 375 kumele idrochwe ngoba ikhuluma ngokuthi evidence yadlaliswa njani kwatshintshwa njani izinto, ayikhulumi kahle kahle ngendaba yokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Ama-allegations akhangelisisane laye uGininda ngani asemaningi kakhulu, kodwa yena uGininda uyala konke lokho, uthi yena umsulwa. Asikwazi ke ukuthi yona icourt izathini, simelele ukuthi icourt yona isiphendule ngoba thina singabalaleli nje sabe sikhangele. Yinko ke ukuphela kwe video le, melela enye ivideo and don't forget to hit the subscribe button.